L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen spiċċat qalata bħall-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola dwar dak li seħħ f'Gaza. Dan meta ftit tal-jiem qabel kienet se tibda tagħmel diskors f'laqgħa dwar id-difiża u s-sigurtà fi Brussell, raġel qam minn fost il-folla biex jipprotesta kontra il-ġenoċidju f'Gaza. Fost oħrajn qalilha li għenet biex seħħ il-ġenoċidju f'Gaza. Mrs. von der Leyen, this is a citizen's arrest. You are charged with aiding genocide in Gaza. Hawnhekk fakkar meta ftit jiem wara l-attakk tas-7 Ottubru li għadda mill-Ħamas fuq il-Parti Iżraeljana, l-istess von der Leyen u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qabdu marru Iżrael fejn taw l-appoġġ tagħhom lill-Gvern ta' Benjamin Netanyahu. Dwar dan laqtu kritika ħarxa hekk kif blazzjoni tagħhom taw il-barka biex il-militar Iżraeljan iwettaq il-ġenoċidju fejn sissa inqatlu aktar minn 33,000 persuna bil-maġġoranza tagħhom tfal u nisa. Dan ir-raġel li protesta sostna li von der Leyen għandha iddem fuq idea ta' tfal Palestinjani u qal li għandha titressa quddiem il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja f'The Hague. Hawnhekk mill-filmati li xandru ir-raġel jidher jinħareġ il-barra mill-uffiċjali tas-sigurtà. You expressed total support for Israel at the beginning of this genocide. The blood of Palestinian children is on your hands. You are a criminal, Mrs. von der Leyen. You should be in The Hague. You should not be here. You should not be running for a second term. You are a war. You are a criminal. Free Palestine! Free Palestine! Let me end. Bħal von der Leyen fl-aħħar xhur qalata wkoll Metsola, ix-xahar li għadda f'Università fl-Awstrija, l-Ewroparlamentari Nazzjonalista sabet ma' wiċċa diversi protesti. Studenti għaddew messaġġ favur il-ħelsien tal-Palestina waqt li rimarkaw kif Metsola stess għandha id-dem tal-innoċenti fuq idea. Bħall-istudenti Awstrijaki f'Novembru li għadda fi żjara fl-Emkas fra ħaġdit, Roberta Metsola intlaqet minn grupp ta' studenti li akkużawha li hi responsabbli għal ġenoċidju imwettaq fuq il-Palestinjani f'Gaza. Dakinhar ispiċċat ħarbet mill-istudenti u anke il-ġurnalisti billi ħarġet mill-garaġġ taħt l-art tal-istess kulleġġ.